Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Gomez, 3 points. Two points para kay number 12. Foul committed on number 20, Biray. First on you, first team foul, does 2. Number 5, Cabrera, wala. Rebound in number 16, Biray. Ball out of bounds, stays with Dabsu, 15 seconds to shoot. Bola pa rin yan ng MQC. Pero sa 3, wala. Rebound ni Cabrera. Cabrera, wala pa rin yung tira. Rebound ni Francisco Castro. Castro sa 3. Castro, 3 points. Foul committed on number 10, Francisco. Pangalawang team foul na yan para sa Dabsu. First personal foul para kay Francisco, number 10. Perez, wala yung tira. Rebound ni number 12. Ganya.
Perez at Rezola. Rebound ni Francisco to Castro. Foul on number 17. Sab Gomez. Dalawang free throw ibibigay kay Castro. Number 7. First free throw is good for Castro. 44-29. Two out of two para kay Castro. Score natin 45-29. Lumobo na po sa 16 ang kalabangan ng DHVTSU. Antisa. Perez Butata. 13 seconds to shoot para sa MQC. Perez babaling tira. May foul committed on number 12. Pangatlong team foul na yan ng DHVTSU. Perez on the line for through. Charities first. Good. 30-45. Two out of two para kay Perez. Foul going to number 7. Warning for penalty. DHVTSU sub. Number 20. Warning number 7, Maroon, or Blubbing. Francisco. Cabrera, butatan ni Ganyan. Santos kay number 12 sa ilalim. Di matanganan yung bola. Bola out of bounds. Bola pa rin yan ng DHVTSU. Sub. Number 7 in favor of Del Cruz. Foul committed number 5, Ganya, penalty. Walang free throw ni Cabrera, wala. Spring na kayo. Sub, rep, sub.
1 out of 2 para kay Cabrera. Offensive foul committed on number 5. Sub. Warning number 5 MQC for resettlement to a call. Turnover para sa MQC basketball. Foul committed to number 10, Francisco, penalty. Vintage yung unang free throw ni number 10, Manalang. Sub, Francisco. 1 out of 2 para kay Cabrera. Foul committed on number 20, De La Cruz. Pangatlo na yan para kay De La Cruz. 13 foul MQC. First free throw ni number 5, Ganya, wala. Pangalawa pumasok, 1 out of 2 para kay number 48-33. Dabso pa rin ng 15 points. Perez sa 3, wala. Rebound ni De La Cruz, follow up, wala pa rin. Cabrera. This time pumasok yung tira, may kasama pang foul committed on number 5, Ganya. Bonus free throw para kay number 5, Cabrera. And 36-48 ang ating score. 4 minutes and 40 sa ating third quarter. Ang gawa ng bola, jump ball, sabi ng referee, ball possession arrow para sa DHVTSU. Tisa.
Santos. Follow number 15. Sal. Number 5, Kanya. Warning for penalty, MQC. Bola out of bounds, bola pa rin yan ng DHVTSU sub. Number 5, Cabrera. $18 to shoot. Substitution, number 20. Nakaapak sa linya si number 1. Bola niya ng MQC. Turnover para sa DHVTSU. Ball intercepted by Santos. Andisa. Foul committed number 9, Pangilinan, sub. $41-50 ang score natin. 9-point lead by DHVTSU. Yumul may tangan ng bola. Pasa kay number 1, Canlas. Easy layup para kay Canlas. Twenty-four seconds shot clock violation. Number 14, Cabusao.
2 points lang yan para kay Canlas, number 1. Nakabag sa tingin. Basket count. Ang score po natin at the end of the third quarter is 43-54. 11-point lead para sa DHVTSU. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports.